dari tak tabuanmu gitu. Mbak nanoro anak nangkok di Upalupi. Engki. Seneng anak nangkok di Upalupi. Senang gitu. Cek sing ngabeni anak dong. Iya. Cek sing ngabeni anak di Upalupi dah adun ben ramah. Adun ben ramah anak sing ngabeni anak. Kok saya maksud kau lepak kabin namun di Upalupi. Kabina. Bos saya maksud panjenengan napa kau lepak kabin. Mbak nasa kabina bener nangkok. Napa nak kau lo beni kau. Cak na di Upalupi mbak nasa iki mbak. Kau le. Bonne kau lah ni karosoro. Mabikit rosoro na mana? Kamu mbak. Kamu boleh? Asal keloan. Ya. Sitong gigi na pong kata noro. Saya nomor 2 ketok obu kian. Nanti kare kau lah katini kan. Saya lanceng bodoh nengi luar kan. Luar kelicikan. Halo Bi. Bisa mana? Aktina Panjita Putra. Tak adanya. Keras Kanjeng Rama. Adi. Jaga. Cok beki keluar dari karaton Madigoro. Siapa ki okoman kentong elon alon Madigoro. Iya kau memangkin kentongan. Nyolot. Hari-hari anak sapar. Kada. Palupi. Siapanya mana? Aktina Panjita Putra Kanjeng Rama. Reng visa. Kau lo rawat. Siapa tanya boy? Siapa nak? Panjita Putra Kanjeng Rama. Reng visa. Laras telepon ajunan Rama. Mak tak korbannya mana cong? Panjirnya turunan rato. Bak nareng kunong. Palupi. Bak nangiding kajajanan ramanya. Hah? Minta sagay ya? Hah? Panjirnya turunan rato. Injak bene turunan orang kunong ingat bakna. Orang talpos ingat bakna. Orang ada abu tomang ingat bakna. Nyorot. Ada kaya genteng nggak buat aja nak? Hah? Dia. Maju. Careng anu Guste. Apa? Nasen kayaro koni nebong kampungan. Lalakan tak terobo bingin sebong kampung. Jangan colok nabut aja. Tahu tu orang? Andi reng tua buat aja. Hah? Andi embuk buat aja. Nyorot ramah mati aja. Andi reng tua buat aja. Hah? Andi embuk buat aja. Boleh mau nembuk dah buat aja. Hah? Boleh mau nengko anak buat aja. Boleh mau nengko anak buat aja. Mesti siapa apa? Kol baleman, mungkin ang akan kol baleman. Ngapes madana. Arya anak nangkok, anak narato, putri kesayangan nangkok, anak yang terhormat. Enjak tak. Ananging bening aktina sekro langkang timin. Otraipon ajunan sekosang ram. Siapa derok? Otraipon ajunan dari panupi. Orang banyak lah. Kak Mas, aktina tak teka sarang ajunan. So kak mate tikal kak apa-apa. Awak pujang seumur aja epon di.
Lupi ngojak. Engki. Bener bener ngojak ngaji apa Lupi? Matur Rengki Kanjeng Rama. Apa rengoneng kakau dah? Sina paman. Dah. Nyorot bener nyorot bener. Palupi mak tak anak haram. Kena eman cintane Ser Kanjeng Rama. Atina pon tak poron Kanjeng Rama ampon dek Mas bro takut dek Kanjeng Rama na pikir soal Rama kak Mas kak mate tak pun apa pokok tinggal teka sarang panjenengan Engki leres Siapa Kanjeng ngojak Rama. Rama mas kono ngake? kok telepon Rama Bak kang ngojak ngaji apa Lupi? Matur Rengki Kanjeng Rama. Aduh. Ojang kok nak, ojang kok. Jaga jauh, jaga benang. Pak Putra, belum Rama kan lah tahu riajak Palupi anak nangkok nang Karaton Madigoro. Hah? Mak ndek benang. Mak ndek noro denak. paksa Atina mun tak poron nurut dek karaton dek Dewi Palupi ngiring Atina dek Tisa Kanjeng Rama Dubut nang di sana. Matur Rengki Kanjeng Rama. Aduh. Lok molok nih kini rato nama sering. Saputra. Mbak nanorok kagaraton ngambong seneng, ya nah? Hah? Ngambong ngakang, ngambong bunga yuk. Hah? Atina seneng dek petrepon ajun Bola nanang kok sogi bana seneng kanan kok bola nang kok rato ya nah. Hah? Atina cinta tak menang harta Kanjeng Rama Atina cinta tak menang selera dek Mas Dewi Palupi Ratin Bola nanang kok ratit. Atina tak menang selera Atina menang setia dek petrepon ajunan Rama Cinta na buat nabu di bola nantinya. Punten Kanjeng Rama Nih Ser Kanjeng Rama. Nyorot. Nah, udah. Mbak neser kanan kok iya. Atina Hah? Rama Neser kanan kok. Mister Esto Rama Iman. Eman Ong gua nongku. Leres Rama Bot nanak sebagai lakum teh kabosan akan nyirama. Yang golang Rama Nyaman nih. Tunggu iki kirenap. Angsan pada dirate ngagenitan. Mun kandang masih nyepak botop kesah. Nyata nama man ya. Engkok mulai lambek pacet anak. Mak sampai nak kanak genteng ngak ria maman ya. Engki. Geluk raja ojaan maman ya. Engki. Reng kile sakale, reng mangbung sakale. Tapi engkok anak seneng ya. Sana sering kandi. Ada masalah. Narema. Bila boleh engkok mas seneng maman. Satya, coba nak. Ongke. Oh besana, orang cantik pada sirato. Palupi. Binina Tiara Panji Saputra. Palupi Binina Panji Saputra. Saborana. Sekolah ini nggak terima kalau setengah ketika pilih. Matur Rengki. Mbak Nay, Engki. Mbak Nay cedera boleh.
Nah, Bak nak nak boleh ya. boratin. Betina masuk coba nama sok. Oh. Aku boy undangan. Oh, seni kacane punten kula mek suruh Paleman kapan bisa. Aku boy undangan ya. Undangan. Oh, iki. Ronggo Seno pemimpin Candi Sewu ngaturake songcong bakte kak ditorama. Semua bakti nanti kali cari makan lah pada seneng ate. Ya tari lampu. Anu kan ditorama. Jelas pun tak ada yang ditorama. Sapora langkong timin tergoda sasarangan Sapora. Dalam sapora natika. Dalam sembabak natika. Tarema kalaban mula seneng ate jeung pamatas. Kon-konan sedari Candi Sewu. Anu kan itu Kanjeng Rama. Sapora pun sebelum empon bila kantos abdina kak dinto nyambut Rama da ajunan. Lah kene kok sing sambut mula. Amarga Tari jaga-jaga. Asli kata maaf. ampun Kanjeng Rama. Oh tak ngape. Saya maksud abdina kak dinto kan sampai nyambut Kanjeng Rama. Masih tongak yantar. Apa yang ngoni? Coba kiri kari kamar dari Candi Sewu. Kaitan fokus teh. Miring terus terang. Ya, maka sok. Terus masih tongak keraton Candi Sewu kelaban Madigoro. Mulai lama kuncoma kabar jak Madigoro kelaban Candi Sewu keraton si paling jaya. Namun teronam benaah kejayaan antara Candi Sewu kalaban Madigoro kan yang kita itu kan Rama. Mator sakalangkong. Atas arabuna tika antara nama setengah karaton Madigoro kalaban Candi Sewu. Bulat aroma sana bunga tadi pada cemper tadi pada kuncoma jalan dape keangku imahnya tong Madigoro kalaban Candi Sewu. makin dimin Kanjeng Rama. Makin dimin Kanjeng Rama. Soal bocah beremah bu. Iki kan itu berapa ajunan kan itu berapa ampun pasukan dekat. Todus bu. Ada cari tangan todus. Anu Kak Dinto Kanjeng Rama. Angkin anak Prabu. Sapora Kanjeng Rama. Kak Dinto Dewi Palupe Kanjeng Rama. Ada engke di apa? Makan timin anak Prabu. Lah Kak Dinto kan Dewi Palupe. Dewi Palupe. Lah angke lagi di. Cokopan raja. Dewi Palupe cokopan raja. Tambah raja tambah ratin Kanjeng Rama. Alhamdulillah. Jok reng Ramana gonceng jeung paman. Anu panjenengan mak bakun muda Kanjeng Rama. Cak gajak anak Prabu.
ngereng ajinan atau raki bisaos. Es. Kenapa? Anu esto naga dinto saga dinto Kanjeng Rama. Nomor situng. Ajunan Kak Dinto heran atau pang mengak. Asoson giton Kak Dinto. Amarga Iki. abdi sasarengan oning-oning nyambut giton. Anu nyambut Rama Kak Dinto. Engki, kenika sikam ngak buluh. Nomor 2 dalam kaheranan epon ajunan masih tonga iantara Candi Sewu kalaban Madigoro. Lekat Dinto kalaban atas dasar hitam di atas putih. Eka keboyo Kak Dinto Dewi Palupi. Bini na abdi na elamara Kanjeng Rama. Kak Dinto, ajunan tak usah mimpin Madigoro, cukup abdina seperti mimpin Madigoro. Masalah Candi Sewu, tinggal ekebaya kiyo pot anu anak buat abdina oleh pimpin anak abdina. Ajunan embah dari anak abdina. Nanak Prabu sekebesa Candi Sewu. Ekirama. Tor-ator sediritika, cebuna sediritika bulu cek banyak motor sakalangkongah. Sagalangkung jempol man. Terima. Hidup orang Doseno. Hidup Candi Sewu. Abini aku lah so. Abini aku. Nanak Prabu Candi Sewu. Sayang Nanak